Kedam tang phai kuni ni phai phor ni Korkanthi constituency ke parlo Dhanta Ghat Longmyor Jeng College along Ingdeng Hini Freshers Meet Padopon. Bangso College along akimi lokachali donatuma phan kedeng amai Padopon. Korkanthi habar along ta akang tu yang deng mate degree yang deng lokachari long japhan isi degree college donang jipu non ke khibom KAEC chairman Raju Tiswa hinpen bor iponsi Dhanta Ghat along Longmyor Jeng College 1PC. Owi kimiari sonim soatum akang tu yang deng mate degree yang deng lokachari dun long jabar sai longlo. Bangso jo kedam tang aning kan pen freshers meet ke cheng sia pharman ke paman pona songsi peneng le thota paman ponlo. Bangso freshers meet along lokachari akinang soralam the lapen lokachari ke thek pena jo me thang along ri mate edet ke charai khom munjia phuthak setami kachetong don alu hia tumpen than paklar pon. Anparta bangso freshers meet ahud college along ke chari ke menai lapen ke thek nai na ya tuma phan karchu padupon college along ke chari dona bang pu bang phi do ana tuma hin pen ning karong chipi ponsi me thanga jutang jubat akikan kachepaklang setami padupon KAEC chairman Raju Tiswa kachepaduk lapen karjap thipen labang so hawaralong ta akang tu yang deng kacharli awar sai donang chi pajok pili lapuson awar sai longpon upasi principal Bibison Rongpia hinpen chairman Tiswa sangho phan kachoro pajirpon ini pada second freshers meet matela ingdeng hini tilang mitum han kideng labang so mai ni lija semepet kachorang tungla litung pada Korkanthi MSc lo man kido Raju sir ati non bange council Parbino Thomas council chairman lo alang li konsi jase mette choro lo alang li joini sila bangso akule sa bangki kini lapan ang dengang le lo lapen labang so lo ardinang pidut labang ki itung baching ho Dr. Tuliram Ronghang CM Parbino Thomas council dipu lapen non nili si kachurgang tung lo ilitung non executive member di education department man ki doka Richard tokdi alang lesi kami education na paprang ni ilidong karbiang long anso sekretary na paprang nang jipu pen non pinang anasay labang so quality education pa ang ipan alang itong klempon lasi pini labang so may long sa kami alang itong la mitong pini magazine sa kami kupon alang lesi kami message sa tanang tidul Piniar ni lapuson ladak Dhanta Ghat along kacharli awar sai ke longpon aki isi ning karong memi alang binong Nasi bangso college along kacharli osomaratum lapen thanbang do ana tuma phan setami chairman Tiswa sangho pen kachoro pajirpon college sa singalong students sa pumang kaya ati mes ni kapan yung kan mane kwan sa ningarong wajah ladak ragat tuma kama bagaimana cara college sa monten tuwa ba direkto yung sa mga pagkakita ng ladak ang salam dinili Ninggalong po, akan kaya rekod din bilang kaya yung revolusi yang dia si so polis ano ba Bangso Ingdeng Hini Longmyor Jeng College Freshers Meet ahud KAEC EM Surjorong Pharai hinpensi Lunka Namalin ingpu pidunlo Bangso Lunka Namalin along Karbiang long nong nam ka chathang thlong alun sepo lun sepi lapen lamarjan along cheparjan bang pu bang phiatum setami chetong dunsi mesen ben Lunka Namalin padupon Office में लमंसो कॉलेज इफिर क्लब ये आलम थे महत को एकदम चेयरमैन सर और दाग टेलीविजन में ये लो दाग पिनी दाग चार्ली तुम एडमिशन के ना फाइ के दो लापें पर तमें CM सर पेन डॉक्टर में हम पे लमंसो कॉलेज अपन आजा गुंथित के लांगुन चारी दो नजर में अनपर तमें पू प्रिंसिपल Bibison Rongpia alang li claim sepandu piglo po simo ko anu chairman sir pen sirong nakhan lo ya alang li inuet si mana bang puku single handedly jadi inuet alang li kecepadu pon sila bangso college lan si kajap pu kitu kason Bangso Freshers Meet ki pado along alohi sarpua manpen KAEC chairman Raju Tiswa kachetong don ahud manpeng alohia manpen EM Surjorong Phar EM Billy Mohan Khaklari AUDC Pro Vice Chancellor Professor Siwasis Biswasatum Pentanglo ke ongdong atum chetong don Dogmoka pen Samsung Inti Karbiang Long Live